Mugudisi wa Banyana Banyana vho Desiree Ellis avha fushenga kutambela kwa vhatambi vhavho tshifhingani tsho fhiraho. Izwi ndi nga nṱhani ya mvelelo dza zwikolo zwa 13 kha gumba musi ho ṱanganyiswa zwikolo zwa mitambo yoṱhe na shango ḽa Mozambique, zwe zwa sia ḽino shango ḽi tshi khou fhirela kha luṱa lwa u fhedza lwa mitambo yo lu swikelela mitambo ya tournament ya AFCON ya vhafumakadzi. Nga murahu miṅwedzi miraru, thimu iyi i khou dovha fuku kuvhangana ho tou sala fhedzi vhatambi vhane vha kha ḓivha kha maṅwe mashango. Tshiṅwe tsha zwipikwa zwavho kha mutambo wa vhukonani na ḽa Zambia ndi u ḓilugisela mutambo na ḽa Algeria. So it's an opportunity for us to test. Players are busy with pre-season at the clubs. Some have their own programs, and we made sure by sending out a program as well 3 weeks ago. So we've got to say thank you to the clubs. Players have come in really, I was excited to see the level of fitness. It's not a lot of time to work. You also have to make sure that the players are fresh at game time. Vho Ellis vho dovha hafhu vha khwaṱhisa fhungo ḽa u nanguludza thimu yavho yo katelwa vhatambi vhaswa na vha re na tshenzhemo. We want to make sure that we don't just bring players in for the sake of bringing them in, but we've seen over the last 2 years we hardly had our overseas-based players, and we had to use our local players a lot in big matches. We went to the Aisha Buhari. We had 12 local and 6 overseas-based, and they really stood up, and that's what we want. Vho Ellis na tshigwada tshavho tsha vhugudisi vha ri vha tshi khou ṱoḓesa thimu dzino bva devhula tshoṱhe ḽa Afurika kha mutambo wa vhukonani, fhedzi nga nṱhani ya maga o enda vho fhedza vha tshi khou nanga shango ḽa Zambia. We wanted to make sure that we get a quality friendly, and matches between ourselves and Zambia have always been tight and tough, and we know that they will really test us, and that's what you want. You want to be tested, and then the overseas-based players come in, and we continue with our preparations for Algeria. But this first game, first against Zambia and Algeria, is going to be frightfully important. Like I said, we can't talk about the rest if you don't overcome this. Banyana Banyana vha ḓo livha ngei Lusaka nga ḽavhuṋa u itela mutambo wa vhukonani une wa ḓo tambiwa nga Sondaha.